Sanibona bafethu, uPablo lo. Hayi bafethu, mina sengizoyiyeka iBolt ngeke. Angeke. Ngiyiregister le moto ngeke. Bafethu shuthi elinye ilanga bengispana night shift ne. Shuthi mangispana, hayi ngiyaspana. Hayi vele bekuyi Thursday. Ashuthi Thursday ngispana ubusuku bonke vele. Hayi kube grand, ngiva endlini. Ithi Friday ke ngivuke ekseni yabo ngikhapha uMagriz emall ngibuye ngibona ukuthini hayi imoto ingcolile uthi ngenzeni ngibamba bambenyana angiwashe ithi mangiceda ukuyiwasha ngifaya ngiyolala yabo mangiyolala ngivuke dangabo 6 vele mangivuka sengiyageza futhumeza imoto yaduma hayi ngiphume ngivaya yabo ngime engine garage la eKaslami shuthi kube nenye request lo mshita lo yakuphi endofire la eSoweto angimbeke angimlande ingase Shoprite ngimbeke esivaya masifika da ngithini ngithi ithingime kuphi la e4 stop mangiceda ukujika ukuthini mangizothola nyani trip esongibeka kuphi eJozi during that time ngiyabona ukuthi hayi lapha na inquiry thingisondele hayi ngiye ngene i-request hayi maka request umuntu shuthi maka requesta kimi veza lo muntu lo ukuthi ungale emva kwale groove ene mina ngayiphambili angenze lento yami ukuthi ngiye phambili ngireverse shuthi mangithi ngiyabheka la efonini ngiyabona man lo muntu lo ku live location angithi Bolt veza ne live location ngiyabona ukuthi hayi lo muntu lo ulokumile ngale muva ngimazo wenzani yabo hayi khona la ngithi ngiya reverse khona reverse vele ngibone enye out itaxi sure uPaulo ngithi hayimi ithi hayimi ngirequestile ngithi my live location ithi ungada emove esigangeni athi hayi bengisese busy ngale ngithi okay ngena sambe mfethu angimthathe vele ngimbeke kuphi eBram lapha eJozi futhi mangifika eBram le out le ngihleli yabo mangihleli ngithi mfethu badala na iprice yakhe ithi 130 la umfethu athi uphethe 100 rand ngithi wayengashongo sasuka le mfethu angilwisa ngithi abheka mfethu angeke uphume la ekarini ungayenzanga ungahafanga imali hayi mfethu angilwisa ngibona ukuthina hayi athi ngidonsa insimbi yami la phansi kwesithi ngisathi ngithi ngiyayidonsa mfethu angikhengezwa ngenye into la kalo thwa thema kangishala ngalala ku steering so thema ngithi ngiyavuka lo bekahleli ku left la ubuya ngihama kanje thema kangihama athi letha le phone keep mali mangithi ngisafuna ukumnika lo omunye osemuva phinda ngithinte futhi ngempama twa ngithi ngifuna ukudonsa insimbi futhi phansi akhe kavelenye ngathi bebathipene ke kavelenye yemnyango ayifike lapha fike ngibambe la shaye ngempama emehlweni ngingaboni hayi zingehlise lentwana sicovele emoto zivaya shuthi ngithi hayi ngiyabona ziyavaya lentwana lezi so bafethu advisor nini endriver ama Bolt ukuthi bafethu hey ngiyanyiwa la ngaphandle nizigade ngiyabonga bafethu Sabingelela nganzakwethu siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa subscribe button le channel yethu umkhosi nganzakwethu udriver weBolt uthi hayi uyawuyeka yena uBolt ngenxa yezingqinamba ababhekana nazo emgaqweni noma kubantu abasuke beba requestile okusho ukuthi request ayiphethi kamnandi iqala right yinhle igcine ingaphethanga kahle ingane zakwethu mina nawe bengathanda sihlangana lapha kwi comment section sizuvula ukuthi wena thini ngalolu daba ungakhohlwa ucofa subscribe button Danko.